تماشاوانên hêjan bizanibin rewşa vîrusa korona li Bakurê Kurdistanê diçe Asêdê hevkarê min Sidik eren ji Diyarbekirê gel min e. Sidik rewşa vîrusa korona li Tirkiye bi giştî taybetî li Bakurê Kurdistanê ber bi lawazbûnê vekê de diçe ev lawazbûn roj bi roj berdewam dike. Agahdariyên herî nû ji te werbigirim divê derbarê de fermûst. بله بر باشبونه و چوینه راجی البته مجارا کو او اف قداخه کینگی را ببن هاتیا روژه و نهاد روژه و ترکیه دا انگو ده لجنه وزیران یا کو وی هفته جوین بکن ده انجام اویدا ده حتی کینگی پیشبینی خوش بو کو اف قداخه این کو ناف هفته دا جنها حتی 5 سبه بردوام بکن و داویا هفته جی جنه پشتی نه روژه اینه و حتی 5 سبه دوشەمێ سێ ڕۆژ بەردەوام دەبینە وان قەدەخان دێ چقاس بەردەوام بکەن ئەوژی دوێ لەژنەیەدا دێ بێ نرخاندن لێ پێشبینی ئەوە کو حتا هەیڤێکیژی بەڤی ئاوایی بەڤی شکلی قەدەخە بەردەوام بکەن ji ber ku encamên derdikevin holê wek encamdayî na wan bergiriya tên xwendin bi taybet piştî ku هم بشف او قداخین کو پشتی نه شوه دست پی دکر و حتی 5 سبه و پشتی ویجی ام بیجن قداخین کو وقت قداخین داویا هفته دنزانین دست پی کرند باشبونا نخوشان داجی د بلابونا ویروس داجی کمبوینا که گلک بر بچاو هيا هم له ترکیه بگشتی هم له باکوری کردستان هم جی له بازار دیاربکر جی او تابلو وک هفن کش خود دانه روزانه تیم بلاف کردن داشته اف درد که و هوله حالت این کو ادی درکت بون 35 هزاری نه دا کتیا نوبرا 10-15 هزاری انگود نوبرا 12 و 15 هزاری داد چاوته ایروجی دانه ایروجی هاتن را گهاندن کو ایروجی ال ترکیه بگشتی 182 هزار و تقریبا 65 ام بیشتر پشکنین انگو تست هات نکردن جوانجی تقریبا 13830 کس وک ام بیشتر پوزیتیف هات نپشکنین او 191 کس جان خوش دسته کدهی افدانه 194 کس بود روزک بریاویی 197 کس بود کسی که جان خوش دسته بود افجی دانه این ام بیشتر جیه کیف خاشیه که هم دانه این جانگوریان کیم دبن هم جی ین که ام بیشتر به وی نخواشینی گران در باست کنجی کسی که ام بیشتر پوزیتیف درد کردن و روشا وان خراب جی دانه وانجی گله کیم بونه ل ترکیه بگشتی ده تقریبا نزدیکی 6000 بون اما دو مهبرجی نهاداکتی 1500 در دوره 1500 کسی ده 1405 پیسد کسی ده لباکور کردستان چوانه لدیاربکر به تایبت ایروجی وداتشان که ام بیشتر هم حکیم هم جی سروک نخوشخانه کووید یا لدیاربکر کو سربرزانیگاه دیجله و لوی دریه ویجی ایرو آگاهی کی بلاف کرد و تینا زمان کو سردمکی 185 ام بیجا بشین لزگینی تجابو بون کو نه 130 تجانه دیسا د او اندازی د حالت اندازی د نوبره 800 دا حالت وان روزانه به دست انجام دادن حالت پوزیتیف انجام دادن لینها اوجی دا کتیه نوبره 105 کسی به وی آوایی ام بیشتر به تایبت وان برگریان وان رنمایان گرینگ نرخاندیه و بالا دکشینه کو جواب دما آگاهدار و لخو پاراستی تفبگره انجام جی تین گرتن و داخواست دکیم کو هم ولاتی به وی آوایی لبر رنمایان را هفکار بمینه همچی اف تفدیر بردوام بکن حتی که ام بیشتر اف بلابون دا که و آستکان نظمترین ببیشم و گوتنه بدم تا جمال باد. بله هفکاری من صدق ارن لسر روشا ویروسا کرونا ترکیه و باکوری کردستانی اج دیاربکر gelmem. Her li Diyarbekir navçeyan avendî yeni şehir dimalekê de sê kes bi awayek mirî hatin dîtin. Hat amajekirin ku di malê de termê parêzer Ömer Baran, hev jî navê Mekiya Baran û parêzerê stajyer Mahsun Akbaş hatiye dîtin, hat ragihandin ku sedema mirinê ji gaza sürüştiye. Serokê Baroya Diyarbekirê Cîhan Aydin amajekir guman heye ku kesên jiyana xweşdestane ji gaza sürüştî jehrî ketine û jiyana xweşdestane Ömer Baran yek ji wan mafnasan bû ku giringî dida zmanî zikmakî derbarê fêrbûna xweya zmanî zikmakî de jî
نرینên xwe bi Kurdistan 24 parve kiribû, ji ber wefata Ömer Baran di nav hukuknasan de xemgîn yek mezin çêbû, Ömer Baran tevî ku ji çavên xwe asteng derjî bû, ew yek ji xwe re nedikir xem û têkoşîna mafnasiyê û dadweriyê dide. Daxwaza rakirina parêzbendiya çar parlamenterên din ên HDP hat kirin. Dosyeya daxwaza rakirina çar parlamenterên HDP arasteyî parlamentoya Tirkiye hat kirin. Parlamenter bangêşeya rêxistina terorê tên tometvar kirin. Parlamenterên derbarî wan de dosya hatin amadekirin parlamenterê Kocaeli'ye Ömer Faruk Gergerlioğlu, parlamenterên Rihayî Ömer Öcalan û Nusrettin Maçin, parlamentera Diyarbekirê Remziye Tosin'in. Heta niha ji bo rakirina parêzbendiya parlamenteran zêdetirî 1000 dosya arasteyî parlamentoyê hatiye kirin.